Yes, nyemerere amakuru yacu tuyahere hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi ngende nkwereka noneho uburyo iki gitondo bimeze. Imirwano irakomeje mu bice bitandukanye, drone zirakomeje, nanone kandi zongeye kuba zibasira ibice bitandukanye bya Minembwe. Ndaza kukubwira ese wazarendo zari zimaze iminsi zicicitse, noneho ziriye ibiki ko wagira ngo ziriye Karungu. Zakomeje kuvuga yuko zishaka kwibasira cyangwa se zishaka kugarura Masisi. Ese koko zirabegeraho? Ndaza kukubwira imirwano iramutse muri Warikare. Ese haramutse iki? Ibyo byose ntujye kure hano kuri Newsroom TV. Niwe uzajya ukora amakuru yizewe, nyamara kandi ukore subscribe yikore kugira ngo ibintu bigende neza. Nyamuneka rwose, ndetse ukande nako gakumwe ako ngako ka like gakande, nyamuneka gakande rwose, ubundi maze amakuru yacu aje kugeraho ku gihe. Ariko kandi no bishobora udusharingira ibiganiro na comment zawe, tuba tuzikeneye cyane kugira ngo tumenye uko ibintu bimeze muri iyi minsi. Rero hasaga nkaho hatuje, ariko kandi nanone wazarendo zongeye kurya Karungu. Ubu rero zaba iki se? Na amafaranga bazihaye buri kwezi ari $100 bazemereye akomeje kuzongoza. Rero ziragira gutya zikagaba ibitero mu buryo bukomeye cyane. Noneho zavuze ziti twebwe ibintu bye Doha na za Washington ntago ibyo bintu tubirimo, nta nubwo bitureba rwose, nta naho duhuriye habe na gatoya. Bavuze bati rero twebwe turashaka kurwana mpaka turarwana mpaka. Rero urumva ko zigambye yuko zigomba kurwana mu bice bya Masisi, ngo zirashaka kuhisubiza mu buryo bukomeye cyane. Ese wazarendo zirisubiza Masisi? Ni ibibazo bikomeye cyane. Abarwanyi cyangwa se abazarendo barimo Generali Guido Shimulai, uyu mu general rero autoproclamé, nabo bafatanyije bavuze bati twebwe turashaka kwisubiza ibice byose bya Masisi, turashaka rwose kurwana, ndetse turarwana mu kutirizo. Ibintu bya Gahenge ntabyo turimo. Agahenge ntago tukazi, ntago tuzi n'igihe kashyiriweho, ntabwo tuzi naho kashyiriweho. Niba rero bashaka ko tugira Agahenge, natwe tugende tujye za Doha. Aba bagabo barashaka kujya Doha. Ese barumva byashoboka? Rero ba Guido ndetse rwose barashaka yuko ngo barwana. $100 Tshisekedi yabemereye akomeje kubongoza, ariko operasiyo zo zikomeje kuba zababera imbogamizi mu bice bya Masisi. Barabakobetaguye, barabahondagura. Ubushize urabyibuka kuntu byagenze, baje bishoye, baje ari benshi cyane, maze babahukamo, barabahondagura. Operasiyo zibabera ikibazo cyane. Nuko rero barashaka rero ngo kuba barwana rero mu buryo bukomeye cyane. Bari muri iki gitondo babyutse bataka mu bice bya Warikare babyutse barataka. M23 yirwanaho, irabahondagura, irabazengereza. Gusa bigaragara yuko bari batatswe n'abazarendo benshi cyane. Bari baje ari uruhuri, baje ngo barashaka ngo kuba babakura mu birindiro byabo. Rero kuri uyu munsi guhera nko mu masaa 11 z'igitondo, saa 11 z'igitondo cyangwa se saa 10, muri ayo masaha y'urukerera nibwo baje bikoze, ndetse bavuga bati turashaka kurwana bya nyabyo. Izi wazarendo zagabye rero ibitero zije ari nyinshi cyane mu bice bya hariya mu bice bya Warikare. Baje bavuga bati twebwe turashaka kurwana. Barwanye rwose karahava, kuko imbunda nini n'intoya zakoreshejwe bararasana karahava, barasanye mu buryo bukomeye cyane. Rero barasaniye hehe? Mu gace ka Kanune. Ahangaha hari ibirindiro bya AFC 23 bamaze ndetse rwose n'umwaka urenga bahafashe. Rero bamaze igihe rwose ari bo bahayobora, ariko wazarendo zakaniye ziravuga ziti turashaka kuhabakura. Ariko zari zifite amakuru yuko M23 imaze igihe iri gukura hano ahantu abasirikare. Bari bamaze igihe bagenda, abasirikare bari bamaze igihe bahava rwose, bagenda bajya mu bindi bice, bajya gucunga umutekano mu bindi bice. Rero mu gihe bari bacunze bavuga bati hasigaye bakeya, tugomba rwose kuba twakwataka. Barataka
baje bashize amanga rero. Hari hashize nk'icyumweru rwose cyangwa se nk'ibyumweru nka bingahe bari kusa nk'abahava bava muri ibi birindiro hasigara bakeya rero basaga nk'aberekeza mu bice bya Kisimba hariya maze berekezayo rero ubwo bagenda bajya mu bice bya hariya cyane cyane mu bice bya Burerusa rero barigendera hasigara bakeya urumva ko ariko bagendaga berekeza hariya ni mu bice by'umujyi wa Ikobo ni muri hafi ya Ikobo ngo ni mu mujyi bya Ikobo rero kuri ubwo ngubwo abazarendo bacuze baravuga bati buriya nta bantu basigayeyo tugomba kugenda tukahataka baza ari igitero 23 abasigayeyo nubwo bari bakeya barabareka baraza babegera rwose ubundi barabakubitagura barabirukankana ni operation zakozwe ijuru ryose kugeza mu gitondo bararasana kugeza n'ubu ngubu rwose ntago ibintu byifashe neza muri biriya bice aho ne warikari ngo barahakeneye cyane rero bavugaga bati reka tubanze tugerageze bano bantu turebe ese ni tugerageza tukabatsisura turahafata neza rubuze n'undi urabyumva ibirendero byabo turabisenyagura tubyinjiramo tubisenyagure maze rero basanga intare za Sarambwe zariye Karungu maze zabiteguye zirabahondagura mu buryo bukomeye cyane nguko rero uko nuko byagenze muri iki gitondo rero aha hantu urusaku rw'imbunda ntoya nini rwose zumvikanye abaturage bahunze bamwe abandi bari kikingeranye mu mazu ubwo urumva rero ko abaturage baba bari kuhahombera cyane ubwo abaturage rero bahunze bagiye mu bice bitekanye kugira ngo barebe ko bahunga izi ntambara rwose ziri hagati ya AFC M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo rero basaga nkaho bacecetse ariko ubu ngubu bariye Karungu bahembwe amafaranga yaje bahembwe bagomba rero kurwana kugira ngo boss wabo abiteho abereka yuko bamwereka yuko rwose bakomeje kandi operation zikomeye cyane rero ni nako kandi muri Kivu y'Amajyepfo kuri ubu ngubu FRDC ndetse nabo bafatanyije bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ibitero bya drone ku banyamurenge hariya mu bice bya Minembwe rero ihuriro AFC M23 ryatangaje yuko ibitero byakomeye cyane ibitero bya drone izi drone z'ubwiyahuzi za kamikazi izi ni drone mbi cyane ziza zirasa kandi ziza buhumyi ziza ari nkabi yahuzi zirarasa zikamenyagurikira aho ngaho rero biravuga yuko ngo ibitero byangije byinshi cyane ndetse ngo hari n'abaturage baburiyemo ubuzima kugeza ubu ngo ntago AFC M23 yigeze itangaza ese ibi bitero byaburiyemo ubuzima bw'abantu bangana iki ese inamazu angana iki yasenywe gusa mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu munsi wo ku cyumweru ku itariki 22 ukwezi kwa gatatu rero AFC M23 vuga yuko ngo mu ijoro ry'uyu munsi kwa gatandatu rishyira ku cyumweru ngo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo abacanshuro ndetse n'abarundi bakoze icyo bita kuzana drone buhumyi zirasa mu baturage mu bice bya Gakenke na Karingi hariya rwose ngo no muri centre ya Minembwe aho ngaho ngo harashwe drone zaje ziraharasa rwose rero AFC M23 ivuga yuko ngari ibitero byaburiyemo ubuzima bw'abasivili ndetse abandi bahungengo zabo mu gihe rero ibikorwa remezo byakomeje kwangirika urumva baza barasabura ikintu cyose baza bakirasa nta kuvuga ngo baratoranya rero biravugwa yuko ngo izi drone zikomeje gukoreshwa mu bice bituwe cyane n'abaturage ndetse rwose ngo biri gushyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse bituma n'ibikorwa by'ubutabazi birushaho gukomera cyane ibi ni ibice rero bya Minembwe bikomeje kuburamo umutekano cyane kubera izi ngabo za FARDC ndetse zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'abacanshuro bakomeje kwibasira biriya bice cyane ku rundi ruhande rero M23 ivuga yuko yiteguye kandi ikomeje kurinda umutekano w'abaturage ndetse bavuga yuko rwose nta na rimwe bazigera bafata ngo bifate mapfu byose bifate bakuruwaza amaboko bavuga bati twebwe turarebera oya
ngo bazarwana n'ibi bitero kugeza igihe abasivili baboneye umutekano. Ibyo rero nuko bimeze. Hanyuma reka nkubwire ngo nanone kandi imigambi mibisha y'u Burundi ndetse na FARDC bakomeje kuba bacura mu gice cyahariya cy'ikibaya, ngo baracura imigambi yo kuba bafata ikibaya cya Ruzizi. Ni imigambi rero bari gucura, ndetse rwose inama nyinshi zagiye ziteranira mu Burundi bavuga bati turashaka hari ahantu kuhafata, nitumara kuhafata turazamanuka turwane tugende tugere za Kamanyora, turashaka kurasa turase n'u Rwanda. Urumva ibyo ni imigambi basa nkaho bacuze, ariko imigambi itazaborohera habe na gatoya. Ni ibintu rero bigaragara yuko ngo bashaka gufata kiriya kibaya, ariko ikibaya cyababereye ikibaya. Mu minsi ishize, mu bihe bishize nako harwaniyeyo inkunduro, bararwana, Abarundi barahatikirira, Abarundi barahapfira barahashirira, ariko bigaragara yuko ngo batanyuzwe, bashaka nanone kugaruka ngo iki kibaya barashaka kugifata cyane. Rero ni mu gihe kandi uko bagenda bashotora M23, uko bagenda bayishotora ni nako M23 igenda ibegera, ibazamukana, ibamanukana, ndetse rwose nkwibutse yuko ibice byose ibya Kivu y'Amajyepfo bicikije umujyi wa Uvira byose babifite. Barabifite bino bice rero byose barabifite, kandi barashaka rwose ko nta numwe uzabibakuramo. Rero abantu baravuga bati uko byagenda kose Uvira iri mu kaga. Uvira iri mu kaga, biragaragara yuko mu minota mikeya Uvira ishobora kuvugamo amasasu, kubera yuko M23 ikikije uriya mujyi wa Uvira. Niho hari gutegurirwa ibitero byose bishobora kuza bizamukana muri biriya bice. Rero ibitero byose bakomeza kuyigabaho bitegurirwaho, kandi haracyarimo imitwe myinshi yitwaje intwaro, imitwe myinshi cyane, harimo za P5, harimo za Wazalendo, harimo imitwe yose, ndetse ngo ni na FDLR irimo bashaka ngo kugaba ibitero mu buryo bukomeye cyane. Rero ibyo bitero ntago M23 izabyihanganira habe na gatoya, ivuga yuko izarwana nabyo, ndetse izabisanga naho biri ikabikubitagura. Rero nuko nguko bimeze. Iki kibaya cya Ruzizi kirasiga M23 yinjiye mu mujyi wa Uvira, ndetse bamwe bakomeje kuvuga bati ese birashoboka ko M23 yakwinjira mu mujyi wa Uvira? Birashoboka, ariko twabonye ubushize ubwo yinjiraga mu mujyi wa Uvira, ndetse rwose igasohokamo bitewe na Amerika, ari ikimenyetso cyavugaga yuko isaha ku isaha ahantu hose bashaka bahagera. Gusa abantu baravuga bati uwakuyemo M23 ntaho yagiye, aracyahari. Gusa nanone icyo nakubwira cyo ngiye kwemeza hano kuri mikoro za Newsroom TV nuko M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira yawinjiramo, ndetse rwose kandi ikavuga iti nta nubwo tuvamo, kuko ubushize twavuyemo tubasaba yuko mwahohereza ingabo ziri netire, ariko izi ngabo ntago zigeze zihaza. Nkwibutsa yuko MONUSCO yari iteganyijwe kuza mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ingabo za Serge ngo zize kucunga agahenge, ariko hari inama yakozwe, urabyibuka, n'inama yateranyije n'ubuyobozi bwa leta Kinshasa bukorera hari muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'abavuga ari kwijyana bakora inama ngo barebe niba koko bishoboka yuko MONUSCO ishobora kuba yakwinjira muri uyu mujyi wa Uvira ikahaba igacunga agahenge ari hwiri. Birananirana ngo babonye yuko bino bintu bitoroshye, ngo ntago babana na Wazalendo, byari bikomeye cyane. Wazalendo rega ntago ari abantu bo kubana nabo, abantu barasagurana. Icyo gihe noneho amasasu yavugiye muri hariya mu mujyi wa Uvira, icyo gihe basubiranyemo rwose, haguye n'abantu basubiranyemo icyo gihe, ndetse MONUSCO irabirebera avuga iti aba bantu bazaturasira hejuru cyangwa se bakarasa abasirikare bacu, ntago ibi bintu twabivamo. Rero M23 nikomeza kubona hari ahantu hakomeze gucurirwa umugambi mubisha, umugambi wo kugira ngo bakomeze kuyigaba ibitero, ntago izipfumbata, izinjira muri uyu mujyi. Kwinjira muri uyu mujyi rero nibyo byago by'u Burundi, niyo mpamvu bari kurwana no kugira ngo ikibaya cya Ruzizi bagifate.
bamara gufata kiriya kibaya baraba batekanye rwose, hanyuma barwane, maze barwane bashaka ubundi buryo babona ibindi bice byo hirya yaho kugira ngo maze boroherwe umutekano umere neza. Ni nako kandi nkubwira ngo nubwo aho hantu hari mu kaga Uvira iramutse ifashwe, nanone kandi Uburundi bwa buri mu kaga, kuko ikibuga cy'indege cy'u Burundi cya Bujumbura hariya nanone ni ikibuga cy'indege gishobora kugira ibyago. Ubushize wabonye ko hakomeje kugiramo ibibazo, bakajya bavuga ni ibibazo bya tekinike, ngo ni systeme nshyashya ngo bagiye bahabwa, ngo kuri ubu ngubu ngo ni systeme bahawe n'Uburusiya ngo ikomeje kubagora, ariko hari amakuru avuga yuko ngo bari bahakenzwe. Ayo makuru arahari. Ubwo rero bafite ubwoba yuko ingendo zo mu kirere zahagarara, ndetse wibuka yuko nanone hari ahantu imipaka yakongera gafungwa, ndetse nanone wibuka yuko imipaka y'u Burundi hana imbibi n'u Rwanda ifunze, igihugu cyaba gifungiranye, usibye imipaka ihana imbibi n'u Burundi ndetse na Tanzania nifunguye gusa. Byagorana. Uburundi n'inzara bufite cyangwa se n'ibibazo by'ubukungu byifitiye, noneho hakubitiraho n'ikibazo gikomeye cyane cyuko noneho byazambye imipaka ifunze. Ikindi, abaturage nanone bakongera bagahungira mu bice by'u Burundi, kandi noneho Uburundi bwifitiye ibibazo by'umutekano, byifitiye ibibazo by'ubukene, byifitiye ibibazo byinshi cyane. Uburundi rero niyo mpamvu bwakaniye bukavuga buti tugabe ibitero turebe ko twabigize inyuma, ndetse rwose tugafata n'ibindi bice maze tukareba ko twatekana tugatungana. Ni nabwo baba batunganye rwose. Rero umugambi wo gucura nanone wo gucura kugira ngo batere u Rwanda waborohera, ariko biragoye. Hari ingamba z'ubwirinzi nyamuneka, biragoye kuko ingamba z'ubwirinzi zihari ntago zatuma hari umuntu n'umwe ushobora guhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Ariko abanzi b'u Rwanda barashaka guca mu bice bya hariya bya Kivu y'Amajyepfo ngo bakareba uburyo bashaka kwinjira mu Rwanda baciye muri ibyo bice, kuko hano umujyi wa Goma byarabapfubanye. Ubwo rero barashaka kuba bafata biriya bice byose. Umugambi barawunogeje, ariko kandi M23 ntago iri kurebera. Rero barareba nayo ingwe isaha ku isaha, ushobora kumva isasu rivugiye hariya, gusa ibyo bice birasa nk'ibituje, biratuje rwose. Hanyuma rero reka nkubwire ngo nubwo ibi bice bituje hafi aho ngaho, buri wese yamaze kugenga imbunda, ndetse na operation zirakorwa kugira ngo barebe yuko nta ushobora kwinjira aho umwe n'undi ari. Abazarendo bo muri Kivu y'Amajyepfo inzira barayifunze, nta muntu ushobora gucaho, ndetse rwose niyo biyenjeje bagatarabuka gatoya bahanuramo umwe kugira ngo barebe yuko nta n'umwe ushobora kuba yahirahira. Nguko rero, uko bimeze muri Kivu y'Amajyepfo nuko byifashe. Gusa reka nkubwire ngo hagize igihinduka hano kuri Newsroom TV niho uzajya ukura amakuru yizewe, mba mpari kugira ngo ubundi nguhe ubusobanuro bwose, nguhe amakuru yose yuko ibintu biri kugenda. Hanyuma rero wongere ukore subscribe nyamuneka, ndakwinginze muntu utarakora subscribe, ariko wayikoze ntuyikureho kugira ngo hataza kugira icyangirika, kuko iyo wakoze subscribe ibiganiro byacu ugenda ubibona, bigenda bikugeraho. Nguko rero uko byifashe, reka nkwifurize weekend nziza.